voin hi August ni sang ni som ni pali zirtop ni ania in zawa in chibailevek ule Manipur tual chung buainaah mi pathum hliam nimin khan internally displaced persons ten Imphal khopuya rally an nei chu Manipur police ten nodar an tuma anin tibuaya mi pathum hliam na tak omzinga chanchin bumi pakhata tel Sijang May area rally hi Committee on Protection of Meitei Victims te buat sai ania IDP te hi akampat street a kongzo in tual chung buainaah wanga in le lo nei lo te chu sarkar in rang theyang bera an chen na tur ngai tu sak an phut thu an soi kongzo hi akampat relief ke matanga nei ania Chief Minister chen na in hoya kongzo an tumero konglaka security force ten an lo dang kirani an soidanin heng Mipui lung oi lo te hian kilometer ni vela thui kia kalin Chief Minister Secretariat an thleng pheyanga heta hian an thil phut tarlan na memorandum thelu tin hemin nuwa hian boina chuam ma an chen na in lampan an tum ni in an soi police duty te hian lung oi lo te hi akampata Ideal Girl College gate bula an lo tidinga heta hian anin nor boi nuwa police te chuan Mipui no darna tan hian tear gas voing emozat an kap chuak ani he kongzo na hian Manipur mi tual chung buainaah wanga mani chen na in nei to lote a then chu hal chiat sakte tuna relief ke ma ommek mi thanem tak an tela anni ba ka hian IDP ke ma school zirlai te point rally hi an troyom bok ani chanchin bumi pakhat tual chung local television channel reporter chuan Manipur police te kutlhak na wangin hliam na takatuara ani hian thil thlendan report tura ngai ven ni in an soi he thil thleng hi Manipur journalist pol te chuan na taka an dem thu an soya boina thlenga hliam te hi damdo in lama enkol tura lak ngal an ni MZP in zirlai bu chungchang le thil dang an rel Mizo zirlai pol MZP General Headquarters Aizol Executive Committee chu voin khan MZP conference hall an thu khoma ai tlang vai reng te ram ri tlo chungchang zirlai bu thlona semtur la semzo lo chungchang zo fa in khom puilian zo face nei hun tur chungchang le pol chung thilpui mo sang te an rel MZP shwai tu ten July ni somthum pakhat kumsang ni somni pali ni lainia ai tlang vai reng te a Mizoram ram ri Asamin anek boina hmuna state pani ten kut thak lo status khiu ken ko turati ani chunga Assam police in an camp na tur kong an lai chu atloa hemi chungchanga hian sarkar thunei tu te MZP ngen na anga scholarship DC le kachar DC te inbiain Assamin an kong lai mek ti top tura shil an ni ti soin MZP chuan lo mom an ti hle ti an soya Mizoram ram ri veng him tu sipai camp kalpo na kong chelu tukle kalpo zungzung har salutuk chu thataka siam thuai turin MZP chuan sarkar an ngen ngal zirlai bu athlona semtur la semzolo chungchang po relin meeting chuan kumtina hetiang buaina thlengzia hi a hrithiam lo hle ti an soya zirlai te ngai saktok lo na anga yani antia MZP chuan kumtin buaina ni chunga chinfel tumna taktak omlo thin hi sarkar thar hian ruwa manna fel fai tak siam ngal se kan du ti in MZP chuan meeting zoa zirlai bu thlen to dan ada khomna hmuna ain fia thule zirlai bu tamjok thleng to in ala thleng lo te po kong laka aron kalmek ti an fin fia thuan soya amamo tu te hnen an thlen wat thenan an enjui zel don ti an soi MZP chuan zirlai bu chutna na Mizoram sarkarin chengnuai za budgeta da chu lomum atil heti an soya he hian zirlai bu chutna na sumlama har sanna ti zia omnge arin omti in chuti rualin kum local zel tura hetiang buaina athleng le ni chuan MZP chuan na takin ma an la don ani antibok MZP shwai tu te thu khom chuan zo fa in khom puilian zo face chu December ni thuma tanga ni rukum sang ne somni pali chung hian West Phailenga nei turin unreal bok ani Mima in senior SP traffic le income tax department a ngen na an thlen non ni khatlariat kumsang ni somni palia Mizoram Merchant Association Mima executive member Thukomin sumdong te loading and unloading chungchang le income tax department in Mizo sumdong te ti boidan soihovin annoyami ang hian senior SP traffic le income tax department a ngen na an thlen non pakhatna
sarkar chu sumdong te GST sum chhun khom wanga kal ani vea chu wangin GST chhun tam ani zel theina kongjonga hun cheblu tukara loading and unloading hun holiday le inrini thlenga khwa khirlo turin an nge nona senior SP traffic in zingkara chutiza thuna omati hi adik nalai omma se zingkara hianin hon poin COVID-19 chilen nu hian dor to kan nei talo hlea dorin hon hian omzia kan nei nep ta hle ni anti ram achang kang zela zingdariat le achan ve ayama dor hong hi 70% po kanom to manglawa hon tumma ila kan mi chorte an kalma the heklo kan sa khobyak dan kalphungin aken teling khom wangle mizoten hun rei tak tlai thim the theta dor kha thin kalphunga kan lo nei to wangin zanlam hi daruk nuwa dor hong hi 90% po kanom to manglawani antia chu wangin holiday le inrini thlenga loading and unloading hun khwa kherna siam hi ngai to thale se chumai ba ka pikar chung school no pangle office kal chung hi zingdar soma chuanan kal zovek manani dariat le achan ve tanga zingdar somle tlailama office kalte ban hun darle tanga tlaida ruk chung khwa kherna siam turin mima chuan angen non le ani ti in holiday le inrinia traffic jam ana sangai lo ti mipuin kan sia heti huna hian motor zongjong po an tlan chuak vek theini anti pani na income tax department hian mizo sumdong tamtak lekha pe in sumdong te anti buai hlemaya income tax department hian income tax under section somni parukna of income tax act manga income tax extem mizoram kanni angin lekha sumdong te pe in ti buai to lo turin mima chuan angen ngalani antia hemi chungchanga hian dan shemi te ronin mima chuan malak antum meka sumdong te thlamuang taka lo ompho turin mima chuan angenani antibok pamra in remna run loini champha anmang Peace Accord MNF Returnees Association pamrain voin khan remna run loini champha voi somthum pariat na pualin an pisa a hun an manga puwani thanga wan chong khwaliani in Pulal Ramha ka pamra Vice President in Akai Shwaya Lieutenant Arlal Tongan hun ser mangin Secretary General Pusi Lal Then Lawan pamra malak mekna report apebok khwalian chuan pamra te atulanga manatan tanpuina sum apea remna wanga lo ho nam sipai zanga somsari pani te zinga chatuan ram panta mi zanhi somni pasari te sunna hun an mangbok pamra chuan juni somthum kumsang kha zakwa somriat paruka MNF le India in remna an ngai hlule ti soin achan chu zo faten an ngai hlut em wang khanani a chuti lai chuan keini nam sipai te ro chu lu chum ban chum huwa maram le namta na kanin pek na te kan chian nun na pe te le hliam tuar te ram tuile lawa omta te wang khan he pi sako thian min keng zo ve lo ani antia remna thuthlung zia aloni ta ka khan lo theilovin rammu te so Bangladesh Sitagong Hill Tracks atangin ngai tuana chingchive taknen Mizoram kanron panta a August ni kumsang ka zakwa somriat paruka aizol khopui kanon thleng khoma luang mual beram putlang remna runa kan loilu tani remna nia cable TV 10 free ma anti chwa tamber po hi August ni kumsang ka zakwa somriat paruk remna run loini thalak ani nge ni anti pamra chuan remna run loini hi kan ngai puimo ema wangin pamra chuan luang mual remna run tlanga asia ring na lung kan phun nge a helai muna monument kan siam chan chu martar than mual mun ani wangle remna run peace camp omna ni wangania hei thangthar zel ten zalin na swal tu atop thlenga thok mizo nam sipai te kha anla ronzir chiang zel dona he monument hi chutianga tan chuan thel tangkai alani chhozel dona ni anti kumsum thum pariat liam nuwa po kanin ben bel na tur in mun Mizoram sarkarin alati fel lo hi keini atwar tu tan chuan are ngat ngat ta hle mai pamra chuan antia in mun bera fel lo wangin sarkar lai pu atanga in sakna local po kholo takin akal ral tamai me ni kha nam sipai remna a kirtitana sarkarin in munapek chaltlang ram maumwal khu house site ti fel ani ma chuan ma kan lala theilawa Mizorama sarkar na changa pianga kan thlen cham chi thin ton sarkar ZMP Mipui sarkara hian beiseina kan ne ni antibok Iran le Israel anin voton na sa Iran in direct in kill tinatang Israel Beihrawn turati Israel in nataka chan le zelatum tunkar ni lai ni July ni somthum pakhat sang hi som ni pali zingdar ni vela Iran khopui terana
Iran ram equal poimo takle Hamas how to number 1 ni mek Ismail Haniah kumsomruk pahni chu Iran State Guest House a bodyguard nen ka hluman nia wangin Iran sarkar tan chuan security thila mol phona top khok le an rampum pui ven himna thattok lo zia tilang chiang hlea aka plum tu te hi tu tenge an ni an lakhiat lo wangin Iran sarkar le Hamas polte chuan Israel te sul nu Israel ui sathiam Mossad spy agent thil ti ni nge ya khriain Israel laka thung rulna phuba na taka lak an tum thu le thiam thu khovel khriata an puang hal dum tuma voina Ismail Haniah rong hero pui takin Tehran Khopuya University of Tehran campus Azadi Square zola Mipui sangtam takin voina hun mangin chuta chuan Iran tharau lam hruai tu Supreme Spiritual Leader anti Ayatollah Khamenei chuan Ismail Haniah kuang chunga tongtai na huna mangani Iran President Thanthar tunkar thole niarin omna tiam tura lak lo tak Masot Pezeshkian le Iran Revolutionary Guard Corps sipai ho tulok zual tele Islamic Jihad hruai tu Ziyad al-Nakhala te po antel ani Haniah ruang hi Tehran atangin aral tan biruk na hmun Lusel area Doha Gatar Ramapur hoin chuta chuan hliam aniang Ismail Haniah tha na hi Israel chuan an ti ani thu an puang lova engman la soilo nimin sing khan darkar khatling lo deuh chu Israel Defense Force te press information a mi firfiak Ismail Haniah chu da that eliminated ani ta ti a intar chuak soka chumi hnuah chuan thuziak ti re delete ni in media then khatin an soi thole ni zana Lebanon ram khopui Beirut ta Haret Reik muna building pakhata Hezbollah pol how to number 2 le anral thuamlama how to ber strategic command unit how to Fort Sakha ani khan rang takin Israeli military te chuan an malak na le an tha ani thu le Israel ram le nam Mipui ti na tumtu te chu na taka beilet an ni zelang ti in thu chuan nei in khovel hriata an ron puang chuak ngal ani Ismail Haniah tha chungchang ero engma thu puan an nei lo tun ma tangin Israel spy Mossad hit squad 10 an tha to te reng chu Israel sarkarin komen an pek zui ngai lo wangin khovel mit zong chu Israel te chunga a futhup ani bermai The New York Times siak danin Iran Supreme Spiritual Leader Ayatollah Khamenei chuan an khopuya an ram khul tha Ismail Haniah tha ani wangin security meeting a kau ngal chuka engtia tha ka hlum ani nge tute kut nu nge ti chui chiang turin Iran Revolutionary Guard Corps te mo phurna peya chuti rualin Israel chu direct in kill tinatanga na sataka be attack ngal turin thupe ka chua Ismail Haniah thina phuba chu kanlak ngei turle mo phurna le ti turani e Zionist sarkar chuan thungrul na chu na satakin an machon nge yang tin Israel chu sakai bak nei hliam rumang main aron ha hum khum khal dur mayani darkar samni pali chung potling manglova Hezbollah pola number 2 Fort Sakle Hamas pol number 1 Ismail Haniah te tha chuan Middle East boruak atilum zual na sain WhatsApp Mipui kang lu atheyang main boruak aron siam pha ani Iran hian Israel sarkar chu apom ngai lova kumsang khat zakwa somsari pakwa Iran revolution awamatang khan Israel te chunoi bo veka kovel me patanga thaibo antum charani Iran chu Middle East bialaram chakle sipaile ral thuam thanga berania tui Atei anga awang tele nam upatak ania wangin an chakra hlea ma se US le West Ram 10 UN Security Council mga kong sanga an shek be sangson thina wangin an chakle parvul turang poin an chak theilo zo kani nuclear ral thuam po siama neyatum ngar thinani Iran chuan Israel du lo bur tu ramle Islamic pol ho Hamas Gaza Strip a cheng Hezbollah Party of God Lebanon a cheng le Houthi pol Yemen a cheng tele Iraq le Syria rama pol then khat juda te tha chimi du tu te chu sumle paile ral thuam pein le military training thatak tak petelin Israel le America laka indote nawakal chhopui reng thinani Iran hian Israel ram abei chuan Tel Aviv le Haifa vel chu drone
missile le rocket mangin anron ka le chiam rin ania an fui por thei le an thlop Islamic Pol Hamas Hezbollah le Houthis haute chuan an theiang angin anron bei an ring ani Ismail Haniya hi tu tha ber nge niang nimin zinga tha ani thu riat ani vele khan rindan sang sang om ngala tha ani dan soifiana fak om si lova mi chen khat chuan Hamas pola Gaza in dona wangin ngai dan thum hun lo omin adum pol Hamas blue an omanga anin ngei lowa wangin faction chen khatin an that aniang ti te US in rolin Iran ram chunga Islamic Revolution du lo tu te tha an niang ti te Israel te na bodyguard nen precision guided missile in Iran ram chunga tangin emo rampo na tangin an riana mun ka pin ka hlumani thei ti te bathroom a in bual line hun le huna ka hlumani thei ti te an ring hlom ani ma se Sky News Arabia chuan Ismail Haniya security hi pu druin a bedroom a precision guided missile in midang thi treu lo turin ka ania Israel siam spike shot range missile ka ania ti hetianga teran khopuya Israel mel mate singa mi ka hlum ani theile tu tenge ka phlum tu te ti chui theilowa awma wangin Iran tan chuan mol phona na satak atlinga Israel Mossad te sul nuani chia phei chuan Israel chuan Iran ram chung rila du ati thei ti alan tira ti thei ome Hamas haute ero in US in rolin Israel te thil tia an pu thlu der thungani hemi chungchang hi US Secretary of State Antony Blinken chu Singapore Channel News Asia palai na zota Antony Blinken chuan engma an hriat lo thu le thu thang chu an ral khat hriat ve mai chau ani tin America in rol lo ti na changa Middle East an tho pui thian tharam le Israel chu indona na sajok ti chuak songa mala lo turin ange nani US Defense Secretary Lloyd Austin point Middle East boruak uluk taka an thireng thu le tun maya chuan indona na sajok chuak thut thei tur omina langri lawati nimina vek Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tel Aviv khopuya Israeli Defense Force Military Headquarters Kirzet muna Israel National Security Meeting nein tunlai thil omdan le boruak chu darkar thum o don an thlir hawa an ua press conference an eizuyani chuta chuan Iran ron vodur na te chu room ol takin ron chang le ta Israel Mipui te chu kan ram le nam kan khua le tuite ti na tuma min beina chang le turin kanin peya indona na sajok le chawna om thei tur ma chhon turin kanin peyani vona deng khong tak le ti thaina na sa tak ma chhonin kanom meka engkong poa beina om theite changlet ngal turin kanin peya Israel chuan chawna le beina om te chuna takin kan changlet zel don ani kan zapa ya kan tran rol phot chuan kan ne nge yang tual chung le rampo na tangin kan tho puite nge ya tang poin indo na kalmek ti top tura phut na le nor na kan dong renga nima sela Israel ram le nam him na tur chu engti zong main kan thla thlamin kan ngai tha don lova kan beile zel don ani Hezbollah how to fought sak chu khovela terrorist wanted poimo zinga pakhat ania akuta Israel te thi sen na kaina sa hlea Hezbollah how tele Iran in thun soma tir tu poimo tak ani tin Gaza in do chol san antum lo thua soyani Netanyahu hian Hamas how te tuklom veka ti chiat le an thoi tu te tha chimi alo tiam to ani hetiang borok kara Hamas how to number 1 le Hezbollah number 2 tha an nia wangin Middle East sarem na le muan na kongson mek chu asuku kholo zawang ti an hlau thong hlom hle ani Hamas military wing Esedin al-Qassam brigade le Islamic Jihad polte chuan Ismail Haniya thana chu chanlet lovina omdon hau lova athisen chu omzenei lovina luang ral don lo tin phubalak nan chempui sen lek antum thu an ron soi chamchi ve boka Reuters News chuan Turkey Rama Istanbul khopuya Fatih district a chuan Palestinian thlop tu ten pungkhom chiama tual thattu Israel chu Palestine atangin chuak hal rose Israel thirose dead to Israel ti teinan auruala Turkey le Palestine flag te an keng ani ati White House National Security Council thu puang tu John Kirby chuan tun maya chuan boruak thalo le indona lian thamjok chuak mai tur omin alang lova ngun takin US chuan Middle East boruak chu athlir reng ani ati heti lai hian West ram te chuan
Beirut Lebanon na anmi le sa te chu insaseng turin le zinlo turin thu chu an siama America phei chuan Tel Aviv khopuya thlok thin United Airlines Delta Airlines te chu achol tir ri a tin British Airways te po an chol ria Israel chuan Lebanon le Gaza lam boruak chu rocket le missile lengvel theilaka himna turin boruak akhar zui bok Israeli Defense Minister Galan chuan Israeli Air Force mun pui tloin anti-air missile battery kholte inral ring turin a khil Israel hian US scientist tenen thok khawa siamdun Iron Dome te David Sling ti nein missile drone le rocket boruak lo ka dar theina khol changkang takman ruwa ani UN Security Council meeting man mo kau ani tunlai Middle East boruak rit tak mai le Ismail Haniah le Fox Saka hlum boruak wangtele Indonana sa chuapal hlau thil thua Iran chuan Algeria China le Russia thlopin UN Security Council kau arot angin kau ania chuta chuan Iran le Palestinian palai te chuan Israel an dem hlea miram chung zalen na zalova tual thattu ti in an dem hle Israeli ambassador to UN Jonathan Miller chuan Israel ram chunga Israeli khole tuite chumi fir fiakten misal manga nu naw poi soilo no pang som pani zet ka hluma be an ni lain kut kuang ku sanin that chet takin kan thlir liam ringot thailo keimani le keimani kan khuale tuite chu theitop chuin kan veng him zel don ani Middle East sa Iran thlop hote Iraq Lebanon Syria Yemen Gaza West Benga omin chung hote chuan Hezbollah terrorist fort sakle Hamas terrorist Ismail Haniah thana phubalak an chak zek zeka tun ma ai dai phubalak na tharum thona le in thana inka hlum na le thina ti tam dona ni ati fort sakle Ismail Haniah te ka hlum na chu then khatte tan arpuyalung chia sanghar lung lom ti ang main Arabs Muslim le Palestinian hote tan lung chia thlak tak van pui chimtluk zeta tur har ani theilain Israeli Druze hote tan chuan nara hlit phoi ang huaile ne na hladau cham ni ani theyanga Palestinian hoten pasal thamar tarathi an ti lain Israeli hotan eromi fir fiak chim om thi ti in loma fanga chi thum lo sem chiam te an om ani tuna chuan October ni saria Israeli mi sangkha zanhi chuang tha chiam na le mi ruk bo zanhi somnga te chung changa mo phurtu sinwar chu thalo om chuna nia ani hi Gaza Stripa Hamas le hnuai ver thu taka an mi ruk bo te in phen nan mang chungin alabi ruria ani po hi dead man walking anti mithi ruangkal anglek ani mizo upaten arngal chu arngal vekina thlak thinan lo tiang devin Hamas top leader Ismail Haniah kumsomruk pahni ka hlumalo ni ta ka chuan tunge ai oin Hamas roi tu ni ta ang ti zo na oma Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nikuma October ni saria Hamas le Islamic Jihad hoten Gaza tanga Israel ram tharum nena an bei thuta mi sangkha zanhi chuang le mi zanhi somnga pakhat an ruk bo hnu khan khovel hriata Hamas roi tu te reng reng chu khoi muna po an sahim nan tlan chiain tombo ma se tha chimi vek an ni tur thu soin Hamas roi tu te chu ruangkal thei dead man walking ang chau an ni alo tiangin Hamas roi tu lok zual te chu arem chanang zelin anda thamia mia zela July ni som pathuma khanianis Gaza Stripa bom chak tak paun sang ni chuangina omna hunan bom thora athile dam thu sin bet security service le intelligent report atanga an chian hlei theilo le Hamas savina thitel velo tian zeplat Gaza Stripa Hamas ho tu number 2 ni mek le October ni saria Israel te beina ruam an tu le meizang hlap tu ber Mohammed Deif chu voin August ni kat khan Israel Defense Force le Sinbet Security Agency te chuan athingei ti an ron puang chiang tabok Hamas roi tu te chu ruangkal thei dead man walking ang chau an ni ta ka wangin roi tu ni na chel chho po hupur om tak tur ani nge yang chuti rualin pol lian tak ni ve ta chu roi tu om lova om ngot thu om silo Ismail Haniah kha international levela diplomat palai le roi tu ro pui tak le Hamas Iowa khovel ramdang roi tu te dor tu berania Gaza Stripa Israel horuk bauza som ni panga chuang te chua theina tur te le
inka hai chungchang te Gaza hun local tur soi ho chungchang ate din mun poimo tak chela luatu an Mipui pu ni in Egypt Qatar Israel to US tenen in biakna po poimo berani mase ani po ka hlum ni in fam khua loi ta si Ismail Khania kha Gaza stripa Hamas hoten thunei nan lak lai khan West Bengal cheng Palestinian Yasser Arafat kai shuai thin tuna Mohammed Abbas sa hruai Fatah movement hoten en thok hovin Prime Minister na te alo chel to ani tundin huna tunge Hamas su hruai tang le then khat chuan Qatar rama kho samek tho Khaled Misal kumsomriat paruk chu Hamas top leader tura an ngaya ani hi Hamas hruai tu ani chholo chuan Khalil al-Khaya Gatara thau churin kai berani bok Khaled Masal hian Israel rampom pui chu adu mi lovin an soi ani Khaled Masal po hi Benjamin Netanyahu thupe kin ka hlum tumin ve alo ni to thina sangka jako somko pasari khan Jordan rama aom lain tura chiwania athilova anua ka hlum thel ani bok kumsang ni pali atanga sang ni pasaria Palestinian Islamic movement a telin hruai tu ania Palestinian palai angin aman khopuya thin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Jordan lal King Hussein nena mesal chu mana Israel kuta hlan turina phuta chu tiani lo chuan Israeli le Jordan inkara inremna thuthlung ati che theiti in masean nuwa Khaled mesal chu ramdanga tlan chieina ani Khaled mesal ka hlum tumna tlol nuwa Hamas hoten phubalak nan ti in Jerusalem a thi chilpol suicide bomb paranti luta mi som parukinan thi pha ani Khaled mesal hian Gaza Strip West Bank le East Jerusalem chu Palestinian independent ramani turani atia chu wangin Arabs Muslim le Palestinian hote tang rual tlata Israel dauron turin a som thin ani Khaled mesal hian Hamas hruai tu ni na chel chho chuan amma ain Hamas Palestinian hoten Israel an beina chu akal puina sajokin warzok mai thei Khaled mesal hian kumsom pakhat mi ani ina pian na khuwa Silwat West Bank chuasanin Gulf ram Kuwait ta apema pro-Palestinian thilti na kumsom pangami lek ani lai tangin Middle East biala Muslim Paul upaber Muslim Brotherhood ti Paul alozom dai to ani source City lalrin oma Congress Party Treasurer Dr. Lalmal Somangha kan enchin sarkar kalphung thar sarkar kan ti hian Mipui te tibeidawngah ati Congress Bhavan Aizola political session voina nia he thu hi MPCC Treasurer Dr. Lalmal Somangha ka chuan soya enchin sarkar kalphung thar sarkar kan ti hian Mipui te tibeidawngah sarkar kalta ten anti ngamlo toraron te chhomol mol mai ni ati sumin renchem austerity measures ti tele ZPM in melo zia tunaya mi in ansoina saviau nia soin he ZPM ho tu te sarkara afung chel tu ten anchia le thachia na anman swalwang nia angai thuwa soya Minister of State rank pasari an oma advisor pangaba ka secretary rank anom thua consultant te anom boka board chairman a du sakzong anda hmiah heng ho zongjong kentel sum sen tur chu chengnoi khat sing thum sangli za somli panga point pariat paliani a austerity measures antile hengan kalpui dan hi thilin melo takani ti in Mipui te phorit siam belin MNF sarkar ti angbokin petrol le diesel a chhia apung thur ati bufai supply to thandana po austerity measures unlock lo zia chiang le nia soin Dr. Lalmal Soma chuan achang nyamber aril storin quintala cheng sangthum zali point panga bialin achanga quintala cheng sangthum zanga somnga changtu LZ Juice ne na anpeta zoka hewang hian kumtin cheng noi zasari somkwa don sarkarin asen beldon tani atia an chuan lampo inang talo thluat nia soin athenin amain mamko point anlo champui wangin RL store hian anti thei chuang lawang ti te lo ria mamko in anti thei lo wang khaning wangin nge achang niam an tor tin ringot RL store te hian vo in ni thing ka supply the anti ti te ni tho soya ke ma nge point ka bia a supply thei lo ila eng wangin nge kan chanang anti ni atia
chuan lamdang pakhata chuan an bu fai supply a quality chia grade A ni lovin grade C te ani an tia ani chuan voina an supply mek le kan bu fai supply tumkha khaikhin ro se kan bu fai thazok an ti ni ati thung nakina social media a koi chuang lote antile don ti in oilo ni chuan azo chian mai thei tia soin Dr. Lalmal Soma chuan party ruichil nuiza thin ZPM worker ho hi voina party ruichil na saber an ni atibok MPCC treasurer chuan ZPM sarkar sumin ren chem lama an hlo cham chan chu engdang anilawa enton lo top tur MNF sarkar kalta ti dan an enton wangni ina soibok Dr. Lalmal Soma chuan rampuma Mipui kan room meka so thing ching to an so thinga tam wanga room an tam hlia vokvul tu te an room bok kan kong pui te hi a chhelu tok heng kan har satna to sang sang te hi tu sut kyan turin nge kan ti sarkar ma sa te pu lovin mani ati ve mai hi shwai tu tha ti turani atia Mipui te har satna sukyang tu ni turin ram shwai tu te hi anin ti nia manga ya Congress party chuan Mipui te ham thatna kan thir ram thina a chhelai siam thaturin theitop kan swat thina ni ti in kumsang ni sompriya ta khan Congress hi sarkar chunzom taila tona kan soina sat skywalk le ropeway te hi a hlotling nge yang ati ZPM te ka challenge du na chu he ni Congress chuan Mipui te tan na kan thok thin tu nanga an kalmai mai chuan engma kan ni don lo zoram Mipui chan chuak le turin Congress yan thei top kan chwa don ani Dr. Lalmal Soma chuan atibok khati zong kha tun chumata na kan ron ti chwa le thei te choni e